ampa de wo kan ye no kro Bible say wo wu ye ne ne wuyi o sorry ye no ne sorry asenu no so kra ne na esen ho no kra figuratively sanity o sen ho no ene na esen ho ye sie no ye ne sie wo kodi bon samsung kudi mu ye ne sorry ye no so when Jesus died with him when he was buried I was buried with him when he was resurrected I was resurrected when he said I have finished tetelesta no enti na aye kamanti yema Yesu woni ne sɔre no ɛho mra mfa so enti empa ba ye ba ma sa ade bi ewu abrabo mu no ebe sɔre amen ade bi ewu abrabo mu no ebe sɔre mame she be ma bi tire wasi atiemu eme anopɛ no bibi ewu na abrabo ebe ya no pari echi yo bebe bi atiem na some ketwa o de vima atiem amen en Kenya bi resurrection power na en kasa ma se wo sika sam na ewu a resurrection power ni momram amen and they what is what resurrection power na mbomra wo sika sam amen pa se waware enso na anyinya en na suffer from anorexia e kan anorexia atiazi afia nya no anorexia no obi e wonti bi no afon jai te se koshoko de se ofukura bobo nti ehu se ofukura nti ate se a shrink o marriage no passion ni taste no a shrink ama wo suffer from anorexia nyanumato wawu wa fon ama hodi bi animu a resurrection power no en Kenya ma se wo mpai bo ewu se wo sori an kalti me money wo devotional life no ewu a resurrection power na mmawura amen eno so agi afa o Bible akenkan no se kofamu a resurrection power na mmawura o amen eni ha aba masese obi an ka pa adwuma pa na ka nke yesi adwuma de woni adwuma te se pono ne mpon tre as say wo sori akwa adwuma kra na resurrection power amen amen Ghana sika sema to apen resurrection power ni mumura amen enti nyina ye hia sa resurrection power no say ebe Kenya niema bi wo ya brabom ebe Kenya ye sika sam ebe Kenya ya brabo ye relationship ye bibia ya warrior ye spiritual life woni nyame wuo na ewuo nyame hwehwe wo Adam where are you no wayira baby odun see ye no ba no oni ho first na homachi no onum bia na nka asore tumra na nyame te wa wo twen watena wo se ma first ka no pa bia bon enya bo 5 pa nyame bete wo kasa aso hina no pa me da wasio wa ma de patch me o thank you for the say nyame timi betena eh na me ba wai papa ba bia fa wo kodi bone ya semu nyame betena ho sa wo ma ahwe wani ma ne nkasa osoma bofo yi se nkomo be adwuma mu tiji wo sa wo ma bofo na adwuma bi anye wo cause Bible na de ma bofo adwuma abofo ni jirejina ho o ma jina ho a o mo se papa adwuma kura amba o mo se ye jina ha ye dey ma ye mra fie ni e medey because I obey Akosua edini beji aju edini beji na ho yi wo ma ye adwuma bi anye wo mie na no mpo mo mpai ni atam mpai bo no e de akwaye e de akobie bie puno na bonsam kro no ho atopre na bofo ejina ho wo mu hia mpai bo no na mo de asore yakọ na azi obra wanya ho uzi obra no wo cha ne ho se ya tese wanya ne bre free bonto they can't say ai oh boy jama ya ne ni age ye de mu a u feed no apamonim say asasi so ye wei action bia ye suni ye ban no e na kire de wo be invite na manaba ha ai nyame se what the asase ma the sons of men yes nyame se what the asase ma nipa eni so ne yesu ban ne ye ne ye e na kire ne oni hine wa asase so enti the more ye papa no na papa the more ye bom paye no na nyame enya kwan okay wa asase so
the more ye bone the more ye disobey no the more ye bo timode no na bonsam so nya kwan na wonu wuram eti ye ne kire ye nipa wasase so ye ne kire ne onni hene wasase so maye it is a bone do so a I say u feed bonsa uma na duane di e ma de opese wo ye no wotimi ye uma na mojaduro no eti ye the sons of men nipa ye wasase so no ye ne kire ne wonni hene e wasase so enti sa bone ejamamo krono adultery ekoso ewudie mojahwiegu a na it means say bone eye kese na ye papa ye adoye ye bompaye ye treati nipa yie ye yire ye hu ye adwuma ye di no kra na no ye manya misu no so edoso okay eti ye ne ye chinti sa bone adoso na wo complain a enya nyame na ese wo ye kusa ye ho ya ne ya fre na one in your own personal life no one kasa wa baba wo so betimi a kire ne wonni hini wo mu okay sa wo ma kire ne abrabo no kora brabo eni edadi adamo no na nyame ahu nyame ehu mobro eni nyame tumi ne abofo ye adwuma wo abrabo omo ye adwuma ma wo ana demo a wo ye bone ne demo no na wo mo sefo no kwan no nso so ese wo ne ma eti aye the choice is yours wo fa nyame akwan so a ekwan ne ye tu ya wo kwan ya nyame akwan ne ya wo bonsama kwan wona wo kire ne wonya fa bonsama kwan ya you are giving the enemy the power so obenya ne way if the bible say whom you obey becomes your master dia wotie no wona be wura it is a wotie nyame na nyame be wura wotie bonsama na bonsama be wura it is a wo hwe wabra ba ho na edi hini wom dem a wo bokro no bonsama wo kromfo because I John 10:10 sa wo dem a wodi ewo no ye wodi ni dem a wodi atro no ye trofo agya no yes e fe the father of lies no kre enti ye choices enti apowo nipa the power of choices nti wa unim say gary power o mpeno wanzo wadi atra kire no say ono ana ni be wu so wa adwene no and who done di kire no because one way trofo it is why trofo etienne eye afofie dey a Yesu Kristo asodi when na we invite na more our life emu die hia nyame abofo ni nyame tumi ana tini abrabo na wo bo na we invite more anasa abrabo fi and one ma osefo ni didi amen tini no ne bo ya wo ho oh setini ni ye honam nim to hia honkonkran ho odin but oboye okay sa wo ma honkonkran kwan dia jo wa sama no kwan I say this o ma no kwan through your choices obebem eti empire bonye obi odwen se me hia bibia na me bompaye da bi ye bompaye de gia hoden e de botsen ne abra etwa so nipa bompaye da o mere ho because you need power chene me fight against social media adwuma efie baby all the battles you need power sa power no it comes from a place of prayer eti obi a wo bompaye bia no so we de ba no aboho ultimate because I'm holding away. I know correct. A German buy and what to Obi send you a text message, I miss you and one me. Oh the way. A doom. Well, I wouldn't say what you about ex-boyfriend ex-governor Sunday fear my feel. I buy and one but what bompire power be no crabe him. Yes. But I didn't know you in who I walk on. I wanted in the but actually a crab brew beje. Na wo kan fa su ja men na so ye yes ma bia wo tofom ye defe wo bia wo tofom ye nyaw e tire bia so ka se akwa we me ma nya me ma nya me bi kan sisi so don't be ignorant of the enemy's devices o ga se text message na ye kwa e sent okay message no send I miss you I love you ne call no ka say ye kwa wanya ya soma no e de na ho adwiri besi ni tirim tina wa adwen kwa di mo bia kwa whisper fra Akosua okay fra Adwoa ye ena obonsam ye strategically foolish and said that's the word that you strategically foolish it was at that time no say that time one e bia wa fear die bi he that's all want to sikam akwa ye strategically foolish he that's all want to sikam anansa wo kodo no kre obi so mu anka ape yes wo ono trap kwa what trap e bra set up no conducive
wow na sata ma wadwiri ndi so de ta sika wo ho na obi frɛ no ka sa egori sɛ obi sika wo ho de apam ehia wo no enti ne frɛ no nso hɛ no ampa nso hɛ makwa sabre ni sika ni wo ho ehia wo bra na beje 5000 bi na efa twitwa na beba na enti ne frɛ no nso hɛ sabre no watena wa be 1 year ni wo have sex kurada but wo say nye de bia na wadwene wo sex so bi kwa wo ye adwuma but at that particular time no and ka wo bi so mu a wo pa no that time no and then so be beba to bo say na boy na frɛ kwan fa so ja me no o pa che say fia ma feel now the choice is yours Tama woni wo yire nya kasa no Tama woni wo yire di don de o ex boyfriend na so ex girlfriend bi amfrɛ wo Tama wo yire ya ade ne ho ye wahi ai Tama wo kuna ya ade ne ho ye wahi bia akasa bia ba no nokre na wo buafu no na wonu ho kura se na ye de na me ware be ma wo na me ware ho no bosima wo say environment ni ye conducive for association sen wo ex boyfriend girlfriend bi a wonte ne ka for better 10 years say wo so no mo e ba sa na ho ne ebenya no mo pa djuma ye yes na ho ne ebenya no mo hie owo junior high school no na boy bi open pa ba na boy ne mpe no yem pe kwan bi so ma boy ne hyase emfre na boy se boy na fra pam wo kai Akosua number no afre mi hu na che wo adwa number na bo so ya da ko bo so sa time na fe so pick call na that time woni ukuna ko ono yira ko ne ho ye wo hi pick ya adwa ni Akosua ni adan ho ani apam me na me no wo ure Akosua so nya de kura o na refi ya jo so nya de tese na refi ye apam ni apam be aw dada no into refi na ade Akosua so nya de wadwa into refi apam ye wo school me na me wo Bismarck ni Bismarck Bay Bismarck the giant yeah AK Soloku we feel Soloku where have you been where have you been they say me here juma wo Bank of Ghana okay sir that's amazing that's amazing wow ya trouble na ni boss a wo nyina we need the head de be come me here hey what worry there be o me worry you na what worry afina question number wo be kaso what worry na anya there be me worry you hey omoya what what me worry you me worry me wo me say me Bank of Ghana na me say me na me manager wa ha say you sir na won so there be me worry me so me so me ye adwuma wo ha se we de am ye secretary sir te se wo me wa kra wo so me wo kuma se sir wow we dey na me say me check up on you me check up on you now mo kakakra so dey me hu number e dey meta afro okay what the phone to one memory na go back akono bi na wo ma boy no na wo ma girl no na asase na nyame Kenyasi call was a point of contact to revive the last okay say you call keke tina me say we strategically foolish na wo ho no say so mo ani da wa onyaw e be expose wo mo hu area bi you need help na wo ti anyimi but so ama ho kwan dia and the strategy ne be work ampa it's in the holiday yi when you trap wa ya na nkaso we jade to say free na ko 2026 we be save ska wo so first na you obi apade atoto pa impulsive buy afa wo ha anti Akosua Adwoa na me send the pictures atade ye fe papa emre say de me to bibia wo ba wo he abawo me say de me to bibia wo ba atade wo he
Ohe na ayo fe. Eyes entawo eyes. Akono chance e free wani. Akono entina Job ka say I have made a covenant with my eyes. Me no mani akwapam. Akono say ye obi ane ne beda. Say ya de bia be hu be ye ofe. It start with the eye. It was the Garden of Eden krana Eve or her was say it will nani ko so no. Nani so fe. Na no condo e chance ye free ani. Wo de send ma me he eniema be na de ma me he skirt na ase wanya no. E ba ye nso e ka be ball pawo. Eni wo taste be fa papa e ye nso he. But wo be kai wo resolution na make ye nso be save sika no ana say atade no wo du hu be ginam. Say de wo she be si afata. Yes. Enyao. Okay. My mentor last one. Enti upon me ka de sisu say anytime bia wo be take decision say wo be ye bibi ana wo nye bibi bie mu no. De edi kan eye nsohwe hyanen so sa. The moment wo be make up your mind. Sasa de we wo nye bie mu. The next thing you have to expect eye nsohwe. Ti asiesa. Bear it in mind. Yeah. When you want to say we be save scar, the next one no eyen so he be tempt so betade. No correct. When you want to say we mo jamai biem adultery no we fornication ni ade no we jaya. The first thing eyen so he obi obaba be hia wo be pew. So when you want to say sika ni bre no we jaya bibi instance be the first thing yen so he. So what me do so when you sunkunim a when so ade hunu ne bebem na mom so want me ani so when sunkunim a wo boa wo think a weed no waja share the moment I will take a decision no obi be catch us obeto ache wo free chewo yi bronza monye wo why na me wo me se beje so he so until the moment wo be wo dey ni sode wo be se wani so pe me se me jail sa na dey me se me twama beje ni free so he the first and then your friend the warfare and so your friend the warfare medi no kure aware fi na kwa aware medi no kure wom medo me yire said the Christ do asafo no me bre me ho ase ama me kunu wo kunu no anansa wo yire na so be bre ho ase wo bedo no on na be di kan so wa hwe obeya de be ye wo hi mpa cha obedo no na wo no enso hwe no when you take a decision pe say dia homachi no num bia me so de nyame edi 5 am and na say me be try wa hwe obetimi mia and na e kasa no and na obekasa sa so be sorry 5 am 5 am na me be to so ama na no aye wo de eyen so he alarm no boy anu abo mute e mo anu abo mute that we so no alarm no so till the day 5 the way boy bia no wa de ba now we have about 5:10 now we have about 5:15 Apam the moment ade bia opese wo ye bia adwuma na apese wo hyase adwuma de wo betoa no aware na wo be ware sika na anytime bia wo be ye bibi wonye sigina ya the first thing is efi na kwa no pa bia meko jogging ade tia na nsu ato ensu ne be hyese wo betimi defeat na yeah ensu ato ide ena ye do wantimi nature nyame be man nature aso obama wo kwan so ba bonsam so aso you need to defeat them before obetimi fulfill your destiny tinsu etokra yes etu nya sorry a insu nim se wadi no so onya na ko abiem okay ana wutimi konso a bonsam nim se wadi no so onya na ko abiem ampa but inso we bia ba na se wo sakambo a na nso hwe na de na ade na di so akono ba na ukasa ba but me menene nada meni oba ne nada meni be ma ne nada wodi akono no so ba wo sakambo a then na akono na be your master whom you obey becomes your master and then says when are your master why na your master atoto basa na your master na when ni boss wa enu ana ya bufuo abufuo can be your master obi wo ha wo de abufuo sayade onye hu ade a wa anye de obeya ne ho ntono na se wo abufo your master wo slave to anger abufo nti utimi kaseti ade ni kwansa ka kasa ne no utimi ku hu ani mase e wo fa ne fo anim wo abufo nti wo abufo your master
Ewi ajoko yen pa cho manyi ni ye wa ho no wa ya akwa no no wa gu woni ma se bia ye de chop ye de enti apam yem fan hye ye tirimu se wow nyame boy se medi na body nyina so abodi nyina na body bia or say let them have dominion se bibi dominate wa ko na de wo ho asem na no ma bibi ni so mo ko na de wo ho it was whom the sun set free is free indeed. Ko na de ho eya ko ba wo de ko oti ni be hwe asem prenso o be san sorry prenso sorry said there last week adwaka we are work in progress but make sure say progress na ba nya work no nko dabi enti ade bia du so including obi a wakona kwa akodi ne ho a wonfa wonya hwe o do ba no onye hu ono but akono na diu so wotimi se ni pay won fa wonya hwe ba wontimi nche ho wotimi ka se wani mu wafo ba wontimi nche ho ba se nka wotimi nya kokodo se dia na ekosu yi ese mi bu me ho eti pa me pe wasem tina odi mani ma yefom no ene wonya me bi but to me in a way it when we pray we get the power to say no to some things it fire no I a victim adie bia ba ya na fa that is why we pray. Wow. The bumpire said the bear dear be a dear son. You remember prayer is the master key. More. Etienne for fear day. Yeah, who dream. And none say why I come. Dinoso. Dinaso. Man, and none swear though. And now said they. Who much no. So in fact, papa bia ma. But unim say adie wo ni paso ho apa man ye powerful ne say. Wo sorry a wo kono. Wotimi shon ho so na wo sorry na wo say be kakra na akopao. Da no kra time no 4 o'clock no. So ya no ani ate. Because what training say until we training. You have to train the body. Okay. Because what training na mo adapt to nano. It was a man new training. It took us a woman in read to obey rebel first. The body will rebel. Okay. Because this was not my normal. When you me normal, me too. Yeah, boss says I'm sorry. Ne na ekosu. It will be rebel. Dem oba man won pacho new ken new law. New year new me. Eti ebra so say nya adapt. Eti chire abos ono ase. Ono asakambo. Happening. Fa ono pepepe no wani ate. Jave de wu hia alarm biem. Wasati ama adwene no say adwene no cry enye duru ho abre say professor Osafo de beba e wo kire ye brain no and mind ne say the city afebo say wa adapt. Yes, but you need to train. You need to be disciplined. Oh, and then so many beba na so obi be try weed no free we be cry dey say obi be better de foforo no obi be try wa dwamamo no obi di sika bi baba be so hwahwe ene di unso hwe so se nyame ho ahode ne di unso hwe so ene ni he bi baba na ye ne wo kina ikuada na maye ya wada na maye ene ya fofie da no kre a reset holiday bia a reset maye nyina edi na di so ezika di ba mi se mo na so chance ni trace ba bia woko. Okay. Says you can only be told them away or your dear. I won't baby echo, who baby echo. Now what me at Tracy? On one casanco. Baby, just also mano. There's something, mini baby a quiet, and infant asomano. Okay. Yabusa won't carry your small scano. Cecilia, son, won't carry out there. Bua contana, both. Aye. Apam, your best yadi. No credit. Na yet the BBA at you for the was it. Sompa 106.5 techimai addition so wa ye nhyira amen saa na 90.7 nkransa wo mu coronate nura no wasan so gugusunsu okura ama ya bompa na woje I decree and declare woje wiye pe na the discipline na ka ho okay this I be declare sa we be declare sa who declare we are now order declaration discipline to watch untie what's next okay would you be Ube save one now hey wow pictures no so mo send atade ne fe ene mpaboa no e na usan ni bi e bi no niamam
nanka wunya yenso anape ebe ni woni amamu a na me ka ti obi se menya yellow blazer pa mepe menim so obi de betemte mepe no kre onim se red do the ba mi obi or the black ba mi obi yes sa yellow no me red ni so obi de yellow blazer be ba betemte ba me nto okay no se me de ma kwa ma me we de me nton me de chew so the chemedia okay any rebe dance but minim say by all means musumi mu obi the yellow blazer e betem ti ba cho so de na hwe ni musi e betem te eduane ana ko uyam kom ya chen school feeding je ya na yeah urade ana ga bi na ye de betem te and again so be send the message no I miss you na ba say power no the picture account or the picture account I miss you look at me o kind no na hwe ne nso hu say na mabam yi urade hu ye mobo and I was a boy no te akonye no send the picture what boni seal to be and na wonim say your appetite ne ma ye pe no ya minim die pe na bonsa so onim say be ma na bodju say nyi ye wo fe pa oya tintin na come wo fe be ma dress ye wo fe pa on odi be ba betwa ni mu na de won kofa de ne ho nye fe na de ne ho ye fe de be that attempt wonim dia wo pe wonim say what trust you what trust you time na ni Yesu mu no wonim the kind of guys a wo hu omo a na wa kono no eba palpitation yes wo akomam ebo pre ana say wo so afa Yesu nti waja boys ne girls ne nyina so say okay na we here made the post one where better than back no but we yi na body yi no yi na we yi na in the kaftan yi wa so ne says patch na ne kasa da hwe ne tim so ajimi afobo say wo ha buso she hi ehona trumika so ko kwese prayer woman kwese prayer woman ko bom prayer Holy Ghost save me okay hey abodi said ye yi hu onnim dia wo pe nti wasiesie ni brew come waganishe wasasa tare ne se de osi pe no wo pe de keka se mboso belt na so we sunu wa kama wa shine na fe chain bi so san da ne ko na se de no na bia wo bie batten no na bia nwi pie ayan so we eso me say ha hwi ni ha agi megege no kre wunya to so we mu pe ofre na wo mfiu ko bibia litre nim na wa san settle back chonko echi na fe wo san be start all over again adien kananka wa build you amanka your authority in the spirit no but then wo kono kwa ko do breakthrough because you need to grow to certain level before you encounter certain blessings no clear enhyira bi wo low level said here asase so wo middle sa e bi ko na fe na wo be penetrate to the middle akakra bi o enemy no hu dada says everything is naked in the spiritual realm eh na baby wo ko ide jana ma ne kwa breakthrough Debbie mama yen setting it up wasn't I dealing with your appetite oludu akao e ka wa wo beti ato foforo aka ho e de na holiday apa ye hu aduru papa ye hu aduru won so him mesi abeba amadia na se wo kra wo nya threat mabonsam na se wo kra wo destiny shada nya big sa yen so ntina Kristo be wenti wo ama ye ne bone a yen tra se matene ne and so when they message girl ne beba boy ne beba sika ne beba weed ne beba atade ne beba wana ka to say ma me say me be hwe yellow blazer ni because from December madanya me shira and I'm cause me pay yellow blazer bi abatem bobo ha wan ha abatem na me pay 2 bi ye be ne 3 he say send the picture ne mawa they will by a irresistible the devil and he will flee from the resist him and flee yeah we see no kwa ma na dwane endo mo djuma no ya bomba
Sanity. Eti nyame beboa ye. Amen. Ye beje ne ho ahoden. There was my grace is sufficient for you. And my strength is made perfect in your weakness. Ye de ne say ye de akokoduro beba henwa nanim. Na ya beje ne ho ahoden nti apam menim so hwe a wo hwe animu na wo chi. Say eno nyame siesie firi bra obo ade a ohome da to so nson no. Say enejo de ya eye Easter Monday a dodo na tifie no. Bibi sa ade so. Esan say wo bo bia. De wo de si wani so bia we na bedi kan. So better so say afin kwa na 10,000 so my hwe say obetimi anya 10,000 no oh ana adam funa fo you say baby kakra nkwa we preko ne ayi kakra bi yemfa moso wo betimi aka no there be no yi ni asem no but esa otimi ka no esa say no ni adodo sen I'm coming no ana okay no kecha anaju hang out so num say hang out ukoi anya bi 1,000 bese uhun be nyinu 1,000 bese ene etimi ka say offer hwe no botomo say bi ofon so ni ase awe phone so de ade cha na wo na ndi obefrew so ferefo bi apena asem a wo pese wo please no on na befrew wadamfo bi apena asem a wo fe no on na befrew wo aka cho say anopa mu yenko wibi na enumre yemfa moso say na ye holiday yemfa moso wo so sinke wo pese wo dan tem no asori abompai afa oni ba wo so na ate abonti abo wo na ehem ebe de wo ahomache no abompai no after coronation mo amho ko mu bia mo nka fra mo so he mu to mo amoto mu mo nko se nanso Kristo ewu amayenti montena se ma ana bibia bo se midnight na obompaye musa kwesi do osi koya cha na damfo bia opena sempo peso please no ya man friend no kan say anadwi yenko hange out yen afedi ya hange out no a okotena ho a nwan say ene de mentimi amo na hode ne so te afade echi a enye hwe bisi woni mra ho so no na wo mokra what of from kra ho say en so when de beba nanso we say odi so ese wodi so o ka kire Adam bayi Cain saboni opona no na hwe di so wa hwe ni so no ma boni di ni so o ma boni di ni so e be hye ni tim se di wuku nua na wukunukunia no ti nyame ka kire no enso hwe boni ejina wopona no hye di so we kire se nyame ama yetum ye timi di so eti menka se meni ho oboa ti se wonya wadwene ye more powerful than the devil se woni mo nipa ye more powerful than the devil wutum ya wode be ma bonsam na bonsam wo ye more powerful than the devil wo choices ye powerful than the devil eya ne apagina kwagina bonsam bosa wo tumi se bonsam woni tumi se oh da wo pesa wo ye ne wo pesa wo ye dada ena mi hu akla no ena me hu de ebe she bi mu akla free last week nyina wa hwe na konomu a 16 year old girl wa hwe na agent mo I like agent ne ho 16 year old your friend is akla no area wa hwe no agent ne ho ama akono na nyini nti ya say ehia aboa kwakuo no eno nkyere se puro nkofa na nti wabone kedi kra na nam a eno nkyere se kofa dasa so ho so agent ne ho anti akla de be cha mu no a eho no na sabre no se wa made na nyini ena akono na nyini nti no answers wako sometime no answer che ye de banka ba gunza fina beka say wako defile a 16 year old girl obi anzu ni ho wadi bone wi akase ya beka say e bonsam one nature de no wagyinim no wako memu ache nti da kopɛ it was waiting for the right time dan so no obi ani fie ho de ugu no eno na wucha enti so hwe de apam ye fi so hwe mu ne akonkuni budiem emu so wantimi ani won so hwe so de a wantimi ni nkunim so wantimi an say no to girl no wantimi an say no to boy no na wantimi an say no to atade na wo so kwa akoto no no amfa sika na ansia there is no financial freedom anywhere because financial freedom na e wo habit mu nti je piepie na sua ade na exams no watimi apase nkobo apo wo so benya shortcut bi na ade ya nso hwe ba won transi nsua wa say search for grade eno etie nyame o usua aye nso anka bitwa abam ene ya fo bia ye be ma ma bam na kakra be Ghana de ezebe na edi yahimdi ade ncheche awunim na ye mfa ntwem ma me ne edi ade ncheche eno no waye ye ho adure na ni nyina no kwa Easter ya na ekoso ana se edure Easter adodo na kobodo mpem ewo kwa kokofro hankra na ene na wi mu
ebi kura firi America nyina bai ya wo se wo nso ba betwi ama yense de be no obi nkonkotwi nkote ento na wo mba wo mani age pa mpanimfo ahyehye se enye kwawu nko o ma wo sesei nyina enyini esanse enye coronation ye ko so won kransa enurei ene na chiya ma mena wo kon kransa tifi ansa na wo be chitia ko bo abenfie ma no kurubu o fro opini hi eduru Easter se wo muku Yesu physical ai nti wo ajenkwan ba bi yifiri na Judas nso aba be yi na ma ne ya bona senuam wo mu wi ana wo ma ba afode de amakuru no etimi ayi ama bibi na wo de besi wo mani so a no wo mayo nti enyinyini e wo mmea sa ana ebinom so de hye wo mofa nti yewura be ku Santana ane Ghana Tourism Authority empanimfo no wo mo atena se de wonti ase ho se enye kwawunko sisi wo ma se huru baabi wa adakuru sa ai honso mountains ni bi wo ho sa paragliding betimi akoso nti so ho development wo mugu so ye sa na nkurunkura ahodo nso eye ya eno ebe ma afoforo afiri wo momamu aba ha kwansere kanka ene Easter no mu amwo hu se agenkwa no ya wo mu hu ni wiase nyina no bepa wo bo ne so asenuam no ewo ha ya ewo Ghana na eno na kwa business forum nso ko so a mampani ne dom ni nyina kokohia hobi na mampani dada ochima PSA be ma boa da wo ho saa na yewa Julius Debra ni fie kura na wo mu kokohia yi ene ehwade na mampani Mahama se saa kwa business forum yi bra no wo mu opposition yo ena wo be se wo mo car no ne zam petrol pickup no etro pe wo mo tete didi nkomo na wo bisa se ni pe bo na wa hwe do mo efiri akirichiri abakwa bi abo wo musika aboso aba bi die wiedu ba bi kura age wo be se bi kura sire sika no wo de afroka ko ni kurum wo di ne wo no ho nyina pra no ho na die ne betimi ara sikai enkonkwhye kwa na mom ebetimi atena yen ha na ebenya mfaso afiri so enne ma kwa business forum bai na eno so kwa no wo mu opposition na wo mo de hye bo se brebrebe wo mo ba aban mu a wo mo ntentena ombekọ so ato aso ampa wo mo ba aban mu no nso wo mo ato aso a ho na copy se Savannah Mantem kura wo mbesi stadium ho nje no nso ye de etwetwa gu ya ye bedi Easter no nkwanhia de sisi pa bra na Christ mu ye no oh wo mo nu me kai se bisi kentampo obi empra epra no na ye nkete sabre sana Christ mu na mo ye bona senu mo wuwie no wo mo edi ho agro nyina dodo na atina na mo wonse do kentampo baba to kuma se bisi ho na nya asam ketwa ntosi ka bi ne kai fofura afa passenger fo ni pa atina na mo wonse do na ano ede ne pa na nso ne nyina mu no wo mo ne Christ awu nti wo mo ne na wu de se tie bia no ye na aka kire nkyekire ya nwere ne yenso ye ntena se emfa matene ne eno eye ensem bia obese edi atwago afi memene da no oponche ku ware Sompa parliament parliamentary correspondent onabo oponche ku na Nhyira nka nyame na kumba som nyame si fem you can say you may kiss the bride wow and it was a glorious moment. It was a glorious moment. Na every day me sure say honeymoon wa sha se. Oh okay. Wo boso me. Me who the story and the pen of party. And only the egu ho na say still. Say once a soldier always a soldier. Nti ho asem no say ye tworo ne ye report you know. E was abiri bia ye so mo so papa no. Nti ho asem no nti da fofi wa ye Nhyira no prayer. Wanya bia bo ntoma no esquire fa de ewo ho bi ka ho ne yanko ba ko mi no bi na se be na ti fo ba jo o mic no on sa ene bram finfin ho na manamra ai na me man we na we no de em se okay emuye yes emuye udem se jenimo continue owo odumase number 1 osabere ma kwabena yebo a ababio odi atudwa se Ghana fo efedi mo aya manabro so atrapo se content ayede to social media so no panyin ni kire se enye kura
ene nema bebre ho no mo distraction emfa so bi ani so ma adasa sebi se bi obi nam social media no akohu page bi a chese page se bi nsem hu nko a ade bia emfa so ma no no na nkrofo ye na wo se sa ade ne de ha dwene ama sesi akwa bi pa bi e wo ho no kra na support no wo form because ye say Ghana hade we had the papa ye hu ade bone ne no ne kofa ye pe no no mo wo se sa ne ma no de enya ade a ebeboa kra na enwa ye resurrection Sunday no na wo ye guest of honor ewo Presbyterian Church of Ghana Emmanuel Congregation ewo Sunyan Airport Junction ho ne to nsafre nana ya wo de sa ensem no ekotu dwa ewo honum na Chamber of Agribusiness for so ka kira ban se me import into osibia biom me import ade yi ne yanim se nka wo mo de ban yi ba yi anka ban ne be yen hye ketini be laid down en hye bia ye be ka se long term ye be boa instead say eno na wo mo hwe nim se aban ne be ye no ene wo course wo koye negotiation ampampa wo mini Burkina Faso aban akodi nkoma amasesi aban no ya left edwedifo no etimi kɔ ekofa entus no si we enkosi daban e wo Ghana ha sei Chief Executive Officer Anthony Morrison wono ena wono so edisa ensem no etu dwase Ghana ye ya kachire wo eniema huduo bebre hu entisi ebetimi asesa anka ebeboa pa we na mede sorry so na oswafo hwe abankita hudie eso Felix Kwachufusu de aso dwase ye the new buses bi ba e ba beboa transport ewo Ghana ha ye say makomako 100 en wo mo de ba enra na wo de sanse no tu dwa wo ni Facebook post so wo say deliveries no ka ehye ya aban di gu akwam se de be ya pressure ya ewo adwumayefo so ene wo mo a wo mo fro ehyen no sa pressure ni nyina ebetimi aba form na wo se we no between 29 seater buses ena arrive wo Ghana asisi an wo mo ye hyehyehye ne mantu se buses bi ni nam krom na peke nkrofo a se mfonyi na eda ha na se saa na etie dia long buses bi te se ayalolo no long buses ena ya painting orange ne white enti hu se saa buses na se metro mass colors enti hu se enenam kromu a poku ase amasama poku ase amasama ya pacho no afrubi esanse aban car no mu se ebre semu no won beye announcement de da ebehye ejuma ase abetu dwana obi ehunu de yeko enti ne boafo ana efiri mostly ya public transport de e wo form yeah e wo form I remember say some time be me far be from Domehase ko Taifa Junction me kwa na mo because those buses na enta anya adwuma wo ye ayalolo no enya adwuma wo ye Domehase stretch yi haso aha wow enti ba ofa fo na private fo na omomoje from Domi to Tantra omoje 3 cedis 50 pesos ba ofa aban de na 2 cedis 50 pesos aha enti o hwe omomo fa free nsewo mpoku ase amasama ebesen kwa akra no enti na da bia behu na aye mana nkofo gire because no ewo form economical ewo form enti se bus na eje 10 cedis a obo nso omomo je bia 7 cedis 50 pesos ana 7 cedis aha nti esi ano uhu se buses bi enenam kromu a omo se sa ban so order 300 buses but 100 yami aduma August na the second batch na but then November na enonso so nti I don't know how we be distribute for all the 16 regions and omo de bema only the baby omo gidi se ho no shape bi se Kumasi na Accra ene Takra de ne ade ebi no so on be consider no so because Accra had 300 ne kura nso ye nti Dadaa mami me fa cause apam fa de bra wa wi na ya ka baby na opa oware nnura yi na yire a oware no ni nua edi ne birthday ne wow na se na yire ketwa na yire na yire sister wow edi ne birthday ne ya so ketwa
come up and here the number to na yanko fa afre for ma eti esa serie fa 0260196064 and 0260 Apam 196065 0260196064 and 0260196065 and me funny pa 7 pe na afi mewie hello Yesu Kristo ya dem kwa na obewu ye gogo ta je no Aurobonie ni live from Kantamanto market Accra Ghana West Africa the world and dey tell yanko yo I bring you my mom me champion for mo city I bring you to another abanka be able to do national champion for Kenya no bagaya why ba o ya na me chamo mas what make can say sorry you will be ko Santana no so this tourism dey call motor region cruise the logic can be na so for there ya team para radio no o ko ba bia emfa ko for dem ya ko man Ghana say Aurobo yeah kafra memfa de oba hello Sompa ma ban ni unya be ma unimu ni ma be pie mu wa yinso na ma be fuo mu ntina na o ti se men nkwala na kasa oba yinso na ban ma menti we na de etew medase na me ko so amamu happy Easter Yesu ni wo sorry no na ma me ni wo yenya ho mfaso ene ye ti asia wa be sua ye morning and say ye tina tin mu eni kire say Yesu Kristo ma we yi say bibi aboko de nyame adom ye ho ye pa keda Kristo Yesu ase anope wa ma me akwenye ma me ma ndc fraternity na happy Easter say yakodi Yesu sorry aba no ye mfa nhihye pa ebe bo o my Ghana mpuntu nyame nko bibiara ho na ninda abase che 300 basis o share ho bono NFL ba chaba bidu yeda na se say ana yeke no se ne be ya bit na boa transport sector no na senya a driver food me bo ya po no e tu bi kakra na issue bibia ensure my Ghana ensure man penny ne djuma pa odi agye tu na e ma Ghana ndi yi na obi biara asum nju na kakra medase so yedase ebensa wode aba 0260196064 0260196065 me fani panum na fe mawie hello Mama Nhyira yes Mama Chu ya nyo na bacho mo what say you nyame adumo na wonso nyame adome ho ye mate mamintio yo mama sa akode na kasen yo le kasa fitema committee 11 sa akode tema community 11 Sompa yenkwai emo afishia pa menso my kaka kan say bus na aban ede ban yempenifo omo ede be sha omo nsa no omo momodian no mo hwesu yie emfama yen na yenso yentumi benefit ewo ho mama nyamene munya djuma mechia on aye Canada Japan honorable Canada Japan mechia no nyame nhyira no bi on hyira wonso ye da se ye chia tema community 11 fo nyina aka nipa 0260196064 and 0260196065 hello me pacho wana mechia ni ayo Bojo good morning wana mechia ni Isaac ni Isego yo Isaac mamintio ana face madam mo asampa ana madaba ni shira mo ayamo kan bo mi na mo be so ba de muslims amen ya mi chamo abi mo fe December da ma se mi sham baba ya da sepa wose Sompa de afutupa ne de ma no eno kra na ode pa yasem no obi ani ho a wo panyansa wontie Sompa because ahana nyansa ye fa ne nyansa fie Sompa Accra wisi nyansa fie hello Akosua good morning oh good morning mi pacho mi nua ben meshiani do ni Sompa me your tema mate do maminti oh
Pacho anajo sister di mami so ho. Me bi sister Abla Bedu. Me bona baso papa. Me came agenda and I mean living. But then news no man very accurate, perfect. Me bona baso no pe. Me sa bona baso bio. Thank you very much. Oya di pa no koso sana. Yeda se pa do yeda se. Abna de pa kofi ye abake na do abebona baso so se no anumre no otie ni news na news ne ye ne de papa ka nipa miensa. Hello. Hello, and good morning. Good morning. Me pacho me nua be ne mehia Free applicant, my here applicant. The same as Jeffrey. So, Abamba is not the Abano. Now, we need to class on the Mount. Now, all the sea of boy in I want to Krumpa, run of Panya in Bra, take a group. Not to others, you can show short. You can show short to pa, no, I discovered you the day. Abano for the grammar count them why in the Martin come on council pa, yeda se akanipa mienu. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me nua be ne mehia ni. Maybe the Carlos, your Newtown. Yo, Carlos Newtown, me mo akwa baba Sompa Accra. It's me that you be. Mbacho mami tie wadwenche. O boyjuma nya mission show mo ne no mafutu a wo de man dan. Amen. Especially the holidays it meet you on count to. Na wo hye nkwan sha wo de hye. Ise ne tibia no, e betumi pejan ho. Na say bomb pie na. It doesn't matter. And then they me say many pan of better to be an isolation of being or tin, but oh my tears is a yamin, and then as a woman who's no benwa, who bet to me, and also a more of him, or to me, Gina, Tibia. Nana pay why are the old Bojima? Nana, I dare about when say, my first reach here, Bishop Schwa 6 feet. Bishop Schwa 6 feet. Or call lighters or okay. Na say tears and say asofo binum so wa omo kasa no enye omo nyame so ma ye tears say omo nyame enti ye na omo kasa omo so mbre omo ase ba so omo suma bible na chi e de condemn nkofo ti say omo no omo hye yankopon kotoko omo hye yankopon kotoko omo nyenyi mpa nche dia but the way omo kasa no Bishop Schwa speak like that no o kasa ti say ono no nyame we wole beda but enye no kre enti sister also, who can understand what Bishop Schwartz is with Grampo? Who can understand? Now, on consumer, my mission. Amen. Yeah, that's what drink chira de abba. Na, your best say, said a bay yana, ye me bo be a dean can and one sim binayana, ya try. Ubia was said, we'll see who will be. It is a beer will be, said we'll sit here no, the dream dear no one in swa. Your best say, now a bompire mani panimum, na. Sompa so de be try say ye modina ye nwobia ho efi. Hello. Hello. Good morning. Good morning. I'm Siapa. Afin come to yo. But I'm Mr. New because I see that she might is. Yo, mama say wa tachi my sompa so bibia boko de. But shall be aboko. Yo, mama say wa mama ntie wa no pay. You are not paid it. You think I actually allergy, Mahmoud Baumia, or Nana Bussian, and my own happy Easter. So I was a man, or what I see my happy. A year, a German sackos are honorable, the man happy Easter. The man touching my penny for you now, as I catch to say what I see my hanging MPP, happy Easter. I can't win now. Mammy, there was the power to Papa or the Maya and pay. In fact, Okasa no mood drop. Yankopon shira pa na kwa so morning dear broso. Amen. Na da ne da nyina what me dia boa o my Ghana. Ne da was. Men so ye das bye ma me nyame shira opi. Me producer say afi de men fa last one. Hello. Hello, mama ntacho na so din kan wo. On kan so me nua baba na mehia ni. Me pacho e family Lisbeth me gata fi oyibi. Yo, Lisbeth maminti o. Mama, my vision was I was together anymore. Oh, my Buffy, my free Apam Dadaa, my free Apam Dadaa ba Apam Fufronim. And the holiday with Salah holiday and Betty station and Mr. Khan, we are here with the Omakuma Tommy himself from. Yes. Because the Kaiser,
Meko lockdown meko how bi mu ba how na meko mu no metie mo one mama Africa metie mo nkomo na mo bo era me sira no makoma to me yam afei de no hu se ya be na yeso bi ma mi wu anya Easter holiday ya na me tabeka wa ana tsela mi kusu da fa mi nsi station mi kusu da fa mi tie o program ni wa dia wo ya ama nya mi sira wa te amen amen ya min shirawo sai sama o tire no to meni nje kwara mi sa o tire mi tire ma kuma to mi yem amen amen shirawo bebre amen ka wonu ozi ma pa wudi amen amen ka wonu ozi ma efo nyina ho amen amen ya da sinya mi shirawo pa ya da se mo amaba nyina holiday ya mo de abeto Sompa mo mane na ha ya de holiday nyina ya adwuma enti mane na ha ya 106.5 FM ha ya mane na enche ye sorry ya na Reverend Professor Joseph Osafodu na what the Sompa Rhapsody na ono nso ede aba na bibia akoso eyiye kama pa anti we de eba bedi dwa kakra enti time eba mesha aduro no ananye eno na mefa ye bibia be fine no nyame tiase enti time eba mesha aduro no se wonya bia na chese wanye unipadua na bro wonu moto na aduana nya wode honam taaye wo ya eye time heba mixture time hh mission capsules no de we obi a eye nhwe no wodwunso kra wo bre wo immune system aye mre wo general well-being ni nyina eye time hh mission capsules Dr. Tafrija na digya no we obi a malaria ta haw eba neko de make comfort ya ma wo no eye time heba mixture duro no wonu moto aduana nya wo sori bia na honam ye wo ya aduro wo ya na time hh mission capsules no eno nso so beboa ama wo general well-being baby eto no obi a wo benya bi 0244417669 0244417669 0244417669 time eba mixture and a time hh mixture and capsules eno enia so mapam ne adwoa monso mu na yen ni dwatew anope na yen kan focus on natural mineral water emma yetifo se ensuo na wo pede ya ye program bi ana se wa wo yusu ewu fie se ye dispenser gallons yi se ye sachet mu de se ye bottle edin a esese eba wutirim no eye kasa natural mineral water san se Kasaloma Ventures for na kofa edi aba back hospital Taifa enkran eho ena wo mo ewo na ye di nsuo no afamfidi mu asonson so ye yiye fi bi a edi afiru enti wo yusu bi a edi serve program na ya de serve mo woni mu atepa na wo nso waje wo fans number wo be fra wo mo so baby a wo hye bi a ye bitimi edi nsuo no abedi deliver bi amon 0206 469430 0206469430 and 0303965780 0303965780 se onu mu nso wie ehohoro onsuno mu na kwan demu a ye didi hyanama udidi nso didi ahoden wom ebema won kwan ma watimi atena se ache waye wunwuma na bibi beba ho Hajia special local foods na enne no opesa abrabo no utumi hu nanimu pa wo so obesa da ato anu a onu aboka wo nemum ukona akasa wo kodidi wa abonte no unya de ye papa nko ade ase tie bia utimi de bisie enti hajia na aduane ne boefo na esanso ye aduane papa esanso the ingredients apapa ene ye local foods enti enuane de ohu wo na bochi ase ne oto ni ewu hunu bie no ne nyina hajia be ya mo anya biedi wo pa betie apeprensa ana uhia jollof wachi pay bi ne edenye de awuko wiama uyama kobodo na mo wasane bi delivery service ne nso ye adwuma ba bia wo bia yetime de toaw enti wo office adwuma gu so no ane sa wo to nsa afre won ye de beto sesi a no wotwe na aduana ye krado anopa ai beto mu sa ko ise no wotwe be ba pa mo nwumre enti wanopa wa wia ne wa nwumre aduane nyina no obetime de ato hagia so 0246 359-921 na wona nakasa o Instagram o Facebook TikTok ene baby awiase nyina apa no so no wonsa eka no 21st clinic ni se yebo wondi a na yakoto esan se wo ma baji interest so papa ewo wiase ha kana yade ananke ni mu se obi na ato nipa du na ye tenatena ho a timidi chinchina ne ye de ato honhom se ne bebe ho so na woni na tina na mo wonse do
wo mo aye hwehwemu ahunu se nya sa ne fi enye bibia na ye de hye honhom sciatica yade no de eso opachi eso oto ase entire ni timbe so wo na ntu nyina no enne ye frɛ ne sciatica o na ya pa se kanwa ento wada ato wonti enne ye se ko 21st clinic na ho de wo mo wadu a wotu ase na fe ya mo akwankyere udi so a emma bio 21st nya sciatica nko ne yesa wiase nyina enim se de eyo no nanso yade bia ewo mogam na etimidi ni padua nya no ye hwehwemu hu na yetu ase tantra heran about eho ya tena kase won kran ye wo tema Rome aso da na chika so obonko ano so kuma se ehwe overseas baby Sompa TV wono timba marketing chen hwa ubenya yen NFA teaching hospital ewo sunya no first gate woni church my kwana Dr. Thomas Mo hoboko akoto won children's park nhwe animu pe anane nchen ho Presby Bank na animu hwe eho ena ye nkura nsankura bata no wo mu ye adwuma no pay GM Bank dandada no ma wosunya kwana so techiman eho nso wo mu bo adwuma wo takwade a ene ba bia se Sompa FM wono eho a na e wo low cost ho ena takrade e fekuma number 9 taxi station ho benya yen go so wonsa be kan e ben Success FM oboase council quarters ho na benya ena brekuma mango ase Chris FM nchan ho a 0540311311 eno ya homa 0540311311 ba bia nso somono Sompa no ena yede esomo anopai wo mo ena kan yen ho a said the Ghana TN yede ebre wo ntene emanya fa birthday greetings don't what was we na wala na monko ye Facebook page won so bi wo ha na dia so okay anopai wo ha o se yemfa happy birthday Emma Mrs Gifty Abna Kwashi eye ne ho kani ninua ba eno no enti Mrs Gifty Abna Kwashi Mr and Mrs Opon say yema happy birthday nyame sha no nye okesie omo ho ban no nyu fra dum kwa dum wo se yen kan tro say wo mo do wi pa enti Mrs Gifty Abna Kwashi anopai yema happy birthday me say eno na ye de birthday ya wo hasi me Facebook say bia yenya message saka ehoni bimse na mama 3 eso na otu message ya bina kwashi ndimze wate esquire all right repeat anko no ya tu repeat anko okay anti ka upon the na yanko all right Mrs Gifty Abna Kwashi ene ye ne birthday no correct Mr and Mrs Opon ena esi yemfa special birthday na Emma no me patcho fa na channel to so mai enti oye Mrs anti Opon ho keni no ya de apam de ma wona Opon ho keni ni nia ba anti ne yiri panyi ana ne yiri panyi eno no enti Mrs Gifty Abna Kwashi yema happy birthday nyame show na onye okesie wonyi mfra dum enko adum wo se yenka nche o say omo edo wiye pa eno eye birthday wish no na mama hwese Facebook no na se minhu na de na fa hi ba chota so yen ntem metama yenkwe emse ni wo na owuro bon no mo ni kwa mo abo atemo all right okay yati eti Adwoa Asare Apam Dadaa wasemu a etwato Adwoa wo de bema yetiefo nyina ana otwi de esua enso hwe ho strategy ti empacho Adwoa so hwe be na we ni mu this week Messi ebi kura wo mi di emu yada enra mi du fie na mu so obi asend me number bi ya mi ni say church member bi na mi so wo pick numbers ne wo aso ni page o ton wigs hello my name is so and so no wa send ya ba na mi say okay chese ma amoso kura na me ke na entadie bi so die so namfa enti esi ade ye discipline yes ngofo kasi ni ade wa ye tuto na bia utokum so dada no so ebo se na chaache esusu na e kama ta na se ubesi asa sha so na de tie na tie enye hwe anka esesenka
Would they 200 crown the toy? So would value for money. Who to mude no? Now I signed the for flabber. So to mude. Call this kind of toys. You can covet him their investment. Say so to mude. You do a be as a cry, a group blue. Like a trepa, and look at me was 2 times. No credit. Apam was me chat out. Mammy, I mean, so here so Nimudiano. Yeah, for password, no, yet DVD so. Messages in the medium say yellow, the yellow blazer, and the obiti bape, me henimu, and the greener, and the greener, you bobo so. A Batimacasiano, was Shana Brightina, as I walk a crana. Dear by now, Cobia to see my main fan command. My main fan command 1 year. Yeah, you were used to him. About 5 years to the Yafa. Ya fa de ye adwuma nti won so fa na fa ye adwuma menche ma bere wa so mpa Susana